Assalamu алейкум. Замандаштар, кандайсыздар? Рамазан айындағы кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ош Шапалак базарындабыз, Тез Жария каналы. Бизге катталып коюңуздар, комментарий таштап, лайк дегендей. Бүгүн Матиз 1-2лердин, 3-4дүн баасын айтып беребиз. Бүгүн күнгө карайт жекшемби, 9 март. Ош Шапалак базарындабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Биздин чыгарылышты көрүп, колдоп туруңуздар десек болот. Биздин чыгарылышта Матиз 1-лерди, 2-лерди, мындан сырткары ар кандай унаалардын баасын айтып турабыз. Qancha qilib qo'ydingiz? 140. Shu siz bergan. Yo, tartmayla qo'ying. Qol tartasdan. Vaqt o'rli. Sen 50 lira. Birinchi buni tushirib turaman ki o'rta bo'lib turibdi. Ko'tarib turaman. Mağazada yo'q. Bunday qilib bırak. Sira turadi, shuncha mat sotdilar, ochiq edi. 45-41. Rahmetim tuturib. Yo'q, o'yinga taxminan bu yoqqa juzib men o'zim bo'lmish. Yo'q, misol uchun sen bor qazayni yo'q. Yo'q tuturib, men o'lib beraman. Yo'q turib, ondan keyin 2000 so'm onda o'zing o'zi olib ketdi ular. Shunda sen bu 45 ga tushib qoldi, rahmetim. Yok ya, 150 var orada. Tamam mı? Ver. Hatta bunlar bol bozar. Bunlar 43 versin. Ya qo'shingizlar. Ya aka. 140 berdi. Bana yeme kılıyordun. Olsa al. Mindirib Aka ver. bu yoqda u yesib. Bunlar aka. Olsun. 45 ver. 45 verin dokumentin götürüp verin. Rahatsız. Ben mi? Ya da veriniz 1000 so'm aka. Ayse. Sağ lafını var. Oldu özler ofarmını. Men 42 berem o'zim bitirib olaman. Shuncha. Men shular taniyman, shular aytgandalar ko'raman. Ya do'stim beri. Odamlar bu men qarayda ko'ndasan. O'z afat et. Bere. Bere. Ya aka. Afarmını erkek saytayım o kança? 3 so'm ketadi. Kechalar qildim qo'y. 2,5. Yo, bu o'zini nomerni alg'ashdi bo'lsa o'zini Sen 06 o'zanda 1300 so'm berasiz. Aziz yo'q, o'sha 43 bo'lib turibdi. Sizlarning aytganingizda ham ko'ndim. 43 Bere, bu ham kim Atın kim bu? Verçe, aykul. Onda qo'ylar Rashid. Buga o Ya benzinni quyib ketib qolayli. Berasizmi? Rashid Benzin sana o'z afat et onu. Ekim so'm 2000 chiqmaz. Hozir mendey bo'lasiz, men ko'rdimmi 2000 so'm tamom ketdi. Men daha bir yol turaman. Bolam meni aytaman. Ber aykul. Razı olun ber. Yok maydalar. Benzin quyib ketib qolayli. Aytgandan tushib keldim. Aykul. Qancha verdingizlar? Aykul. Canaga gelişim geliyor. Qancha verdingizlar? 143. Taz alıp kaladın işte. Жақсылықтарға істедіңіздер, Матиз сатылды көрүүчүлөр. 143 миңге. Матиздин Ha, naqıbı? Qashon aytam, buni. Kameranı nereye tutarsa ekan? 2005 eкен bu. Mexanika. Ушул сатылды көрүүчүлөр. Көрдүңүздөр. Көргөзүп коюн бир ички абалын. Көрдүңүздөр, электропакет. Коробка механика. Айтабыз да, кимде ким Матиз алам деп жүргөн болсо ушундай Матиз буйрусун. Акча ала тургандарга акча жакшылыкка иштеткиле. Аллах Таалахым жакшылыкка биринчилерден мындай нерселерге иштеңиздер. Аллах жолунда ийгилик каалайбыз. Биз болсо дал ушул чыгарылышыбызды алдыга карай улантабыз эми. Бааларды айтып берүүнү баштайын, Кандай деп едиңиздер? Жандай эле турасыздар да, анда баштайлы. Матизден туруп баштайлычы. Байке, акчасы канча?
200 deydi, 2013 mexanika. Neleri var komplektatsiyasında? Prostoy ekan, ko'rishlar. Gördünüz mü? Almashish yo'li var mı? Yok. Yok. Buna 170 ming dolar, direkt ko'rishlar. 2004 ekan. İşte qo'yib tur. Nomerlaringizni sinirsangiz yo'q ekan qo'y. Жазып qo'yg'ila da, бағасын sasin жазып qo'yg'ila, ana shu qarab tortib ketamiz. Жылы qancha aytdilar? 2001. He. Bası 150 bin. Объем qancha? 08. Koreyskiy mi? Kırbalık. Qancha bo'la turganda? Nomerlaringni aytmaysanmi? Boz 150 ke berem. Nomerlaringni aytqa. 0551 91 33 38. Dag'i bir joli. 551 91 33 38. Dal shu nomerlarga baylanishlarsizlar, yerda Matiz yoqqan bo'lsa, tez jariya. Beringa Matizda, qancha Matiz bag'lab o'tasizlar? Nega beraverem, berdi sen. Qo'shing unda. Jaqdimi? Qo'shing degan. Jaqdimi sizga? Qo'shing degan jo'g'atdi. Bo'ldi. Qo'shing siz aka. Akama chaqirroq qo'yingchi. Keldi, oz qoldi deyapti. Az qoltirindi, men de turib turaman. Shu akam ko'ngli deydi, odamning ko'ngli deydi. Qo'yarlar zo'r bo'ladi ya. Qaysi Matiz aka? 8 versen burada. 8 zaten. Qancha verdingiz? 208. 208 ming verdingiz be. Qanchada o'tasiz aka siz? Men rovno qilib qo'ydi otam 210. 10 berdi. 2000 lar o'rtada. Qo'sh mashina. Bugun Ramazon oyida bardinglarlar 1000 so'm, 2000 so'm talash ve qiziq sari. Jo'g'orida da bir yerda 1000 so'm, 2000 so'm. Shirin bo'ladimi? Tartışıp algan şirin bulur. Oldu? Bitmedi mi? Yo'q, o'n qilin. 2004 ekan, koreyskiy. Ko'rchilar. Ya Mirsa biz de ekmeğiz. Ya o'sha ham zarur o'tsa, bo'laga. Mashina o'tadi. Makul dese ekmek verin. Yo'q, qancha tushib ketdik senadan. Alganga ham berenge ham berekasini bersin. Ekmeğiz. Sen sadar aka, qo'l izlaylik. O'zingiz o'tkazib olasizmi? Arab olur mu? Ya unda bu başta otman babay. Arab olur. Ağam adam aytganingiz ha men oldim. O da bu da. Baraka abi. Baraka. Bo'ldi. Aa, yaqinda bitta mashina ko'rib oldim. Qanchaga ketdi? Siz bu 8 ga ketdi. 208 ga. Yo, oldinlar baqri. Молодец. Zo'r. Siz aytaverasiz. 178 bo'ldi. 208 oldu. Biz mashina Ko'ruvchilar, 2004-yil ekan. 208 mingga o Matiz ketdi, sotildi. Ko'rdingizlar, koreyskiy ekan. Bugun dal shu 9-martda sotildi. Bundan algandar, yaxshilikqa miningizlar. Aqchani algandar bo'lsa, yaxshilik Alloh taolaning yo'lida ishlatingizlar. Iyilik qalaysiz. Biz bo'lsa safarimizni alda qaray olaylik. Matizlarda. Бұл жақтарда ашханалар бар болчалар, іштеп етеді. Оразаның күні де. Мұсылмандардың бардығы оразалы қармайды. Қанша екен әкем мұныңыз? 200 мың дейді. 2013 жыл екен. Мынау қанша? 2009 екен. içinde olayan blogger tartып koygan. Простой комплектасы екен, көріп жүр. Коробка механика. Баланы тарtып koygan. Жоқ, болбай қалды бәке. Сізді тартысы мүмкін? Ошо тарtып koygan. Қашына? Onu баланы тарт. Мына кәке. Орды қазсан кененірек қаз дейді, өзіңді түшкідей батқыдай бол дейді. Онтпаңыз. 230 мың екен, көріп Рахмат. 2006 жыл екен. Көріп Электропакет. Коробка механика екен.
Матиздин баалары дээрлик ушундай. Бүгүнкү чыгарылышыбыз ушинтип тартып жүрөбүз. Европейскийден көргүзөлү. Матизден 2019 экен. 2002 экен. 219 миң сом дейт. Баасы. Канча кылып берет экен көрөбүз. Майка болушу канча? 200 тегерегиден. 200 айланасында берет экен көрүүчүлөр. Электропакет экен. Туган акчасы канча? 2006 коробка. 240 кемі. 240 кемі бар дейді. Көрдіңіздер? Bir қатардан тартпайсың ба деген ағаларға айтып қойдым. Бұл жерде баасын бардығы баасын жазбаған үшін арар жерден іздеп тауып шығарып атамыз. 2011 екен. Ақшасы қанша болды екен аға? 215 миң. 215? 215 дейді. Простая комплектация деген көрушілер. Коробка механика екен. Matiz 3. Koreyskiy avtomat ekan. 2005. Ақшасы қанша болды оған? 350. 350 мың дейді. Көрдіңіздер? Дерлік шындай бағалар. Қанша екен ақшасы екен? 260 дейді көрушілер. Коробка механика 2009 екен. Простая комплектация деген көрушілер. Дерлік бүгінгі шығарылышта матиздердің бағаларын сіздерге шығарып бердік. Мұндан сыртқарқы шығарылыштарды, башқа нәрселерде бүт бардығын бізден TCR каналымыздан тапсаңыздар болады. 240 мың екен, 204.